Bika boleh mula siapa tu mai, hena guna baru taki na yan rombongi kebika, na mau to mai buka tali tu na bisere waraki muni hena guna baru taki ngo na yan rombongi enam pula FM. Nimbolo benaka, oya wabika na isoro ranyo na tomani o mai na vito na kabiki na tini karuai rombongi lebu, hena guna baru taki sekoya na yan rombongi enam pula FM, enam bandua, ena sere. Sambul binaka sai kwengo na bagaleleka ni nonde tuktuku baka bidi binataka na ililu ni nonde matani tu o borenge mani marama na beito koni ni matani tu o China ena nonde bonua ena loma ni vasa bul na mbak sauti ena no bossa ni ka vasa bul ni kena bona numi na bebe kani koto ena matani tu rua e bagarita ni tu rabiti kenda matani tongo ka anda ubebu ke bagalebu ena nonde bonua tegi butaki ni bebe kani ongo ena tiniga diwa Vitsol kalima kai sebu telangani ngauna kinandua na mata ni tu baka pasifika me tegi butaka na biwa kaini baka ongo sama ibadabar na mata ni tu na kiana biwa siaki lima sambul gadhiwa na pasienda na share na Fiji Ports Corporation Limited ngoe sala murieti ngana non rau sa mai soma sibi ni ndua na rau na milioni na dola na tamba ni labu musuki na nonda bonua ke na kambani na Aitken Spence mai Sri Lanka mai sani tagini kuwa na bei ndini ndinati ongo ka keni mbalimbali ni sana bakandi tagati ngana mata ni tu na nona vasa uluka ndua na pasiende na sea na FNPF ena taukena tolu sa uluka dhiwa na pasiende ka rua sa uluka dhiwa na pasiende ena taukena kambani na Aitken Spence ena kena mibwa dhuri na abuli tagini siongo keni naki me vakaturi tagetaki na bei kele ni wangale lebu ena nonda bonua sana bagara umenda reida na tukutuku kede katiko ena nonda ibola ni kaumbula ena mona liba goena bagara rotaka na bi tukutuku kede membaleta na nonda bonua matangali kena busa paritaka na solicitor general Osarvada Sharma ni sabagara umena badabari na dagada kongo waritaki ni tukutuku ngo ena ngauna ndola bikina na buli membaleta na e-government ena wasa pasifika ni kuwa kinangito sana raobe ke muni mai na boliku ena nonda bonua moni na sarabir na dorbo ulewena na tibi ni ragabilo abitu ngoe sala mureti ngana nona sama indingitaka na ndauni bipata bulidi o Ben Rain ruone timi mena boitabi ena sotsota ni madu at sevens ena madu ka tumai parita go Rain ni na mindingitaka telanga o koya ena sotsotongo na lewe tinikarura dorbo mer na matataka na nonda bonua kini mata ini sot ni World 7 Series ena bulka tumai mai da bekir na boleleka ni non de tutuku ni boade vinaka Imbulo bina na turanga na marama na turbo ngone lewa imbulo bina rangone karuita kini marata itiron da bivingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni viano yano oya upio ratuanga na muni daun bengravi na makia mo daun kita tiri karua moni tiki na barumbuka ene wasini ngono baruta ki kilo moni koro ilutu na karombo